nešto mu pokažete i na kraju. Ovaj projekat deponiju u finansijskom smislu neće koštati ništa. To je ono što je nama vrlo važno, da mi ne moramo da ulažemo novac i ne moramo eventualno dodatno da se zadužujemo. A privatnog partnera će po nekim, ajde da kažem, našim procjenama koštati tu oko 2 miliona eura, što je veoma značajno za deponiju, jer samo pokrivanje kade, kako je i studija pokazala, će biti oko, boga mi, preko 800.000 eura. Dakle, pokrivanje kade postojeće, koja je sada zatvorena, je veoma značajno s ekološkog aspekta. Jer upravo ekološki ima tačno kako ekološki propisi nalažu i koje slojeve u pokrivanju kade. Kad se pokrije ta kada, to, da kažem, nastalo brdo može da se iskoristi za neke druge namjene. U razvijenim zemljama obično se prave zoološki vrtovi, golf tereni. Mi ćemo naravno vidjeti sa gradom, sa skupštinom, kako je najbolje iskoristiti i valorizovati taj prostor. Što se tiče samog kogeneratorskog postrojenja, samih mašina, opet veoma važnog kačenja na visokonaponsku mrežu, jer ta struja mora kasnije da se eksportuje, naravno, sa ovog područja. Pa studija je pokazala da je opet to neko ulaganje oko 1.200.000 eura. Znam da se po prvi put to radi u Crnoj Gori, a mi poštujemo i politiku vlade Crne Gore i pokušavamo da doprinesemo održivom razvoju i da mi, evo, da kažem, proizvedemo nešto struje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Dakle, plan nam je da pođemo i korak dalje u ovom smislu, jer smo mi planirali da nakon realizacije ovog projekta, odnosno uporedno sa realizacijom ovog projekta, pokušavamo da proizvedemo i nešto struje iz solarnih panela. Dakle, planirali smo izgradnju solarnih panela na krovovima naših postrojenja, kojih ima oko 7.000 kvadrata. Nadam se da će kompletna izgradnja postrojenja će se završiti u ovoj godini. Dakle, smatram da će do kraja godine biti to gotovo, pa da kažem prve megavate ili kraj ove godine ili početak naredne. To su nam neki planovi.